Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Vijay Kumar Mantri ubade Commissioner Secretary Education hakastap arpulai tarik ulali bani kendo ikino hikai ad hoc kiba syong yakhi Hamadan Malki kiba dawa ban kentiu kerdan yakam jongki shaka deficit system. Habayo manekran beruba Sanbon Jungai ubade Vice President ke Fastom ulethu ubhaga jiwan Commissioner Secretary Education ula pentip syaki bashibet hakapor arbajin ophaisngi kin sayo bani kendo yu menteri ketanat puli puthi ha secretariat. Janmit hi nakaliang i Commissioner Secretary jong Education isa Vijay Mantri dilafon yangi ba insa wan mi mentam step ti ondai lawan mi hang ni Hamadan ti kakam ke baningkong ke ba ile kalong i laya penbej ba ti Education Minister bang ini kendu i shibit hakapor arbaje no paisni secretariat ti kemud karai ke bakaddu lani kamandang sa kamut kasasyong sibit ngin yakat ki giba ngin kai ka banakaliang ka education department kumi minister le si ikan ai ban kular nani kai nakaliang jungi ka ba ngin pensothu i te kamut ngin ya rai bet sibit andai kai ka bangi sothu bat ngin la yakran hiru bat i commissioner secretary ngi kwa ru ba chief minister badan burom jungi un shimkhia ikani ka kam ga jongi amar ha ka bakut hi ko mu khli jong ka state ko mut lada shimkhia le sing nget ba kani ka jing khi jongi kan kut kloina ti kumbang la jule hi kisnam ge balada kolong be ka de bandai be in black and white kam chulong ban chu yakut kum tu ha ka jing kran ti namar kata kadau gi ikwa ba minister concern hadu chief minister ko mut ba kai ga ba kitmu ban le ko mut kan wan be daga jingtho nang ba ngila ban pen isya kinong hikai ya ka ga jingkular ka jongki henrei tang daga ktien kamut ba nakalian jengi nginam la ban min meeting ya don jan si san fongun kata ka dei ka singi ka basdang nama ladang ikan mau haus nam ar hajar ar puar habangi sedang man samit ni dan tang khat arngut mentau snam ngila yabun bat sibit nginang yabun syu kinong hikai gila bun gila ya teks ba ngiru menta ka singin ya join lang te kiban wan syong ru benta men sengi ru kin yabun gino hikai te kadang mi kisngi kamut ba kajinya ki kanang jor kata kalong bet ka bangilap ya ka experience ko makin kisnyam ge baladat wat mentahiru lada ka sarkar kamshim ai ya kadung karai kamut ba ngila syai kan sadan ga review meeting te kamut ngin sa shimrai pat ki ikisin jam ki bangin nang le nang le shikman sibit mana-mana banyak kan sementara tingin saya penbet ya kata ngin pat ya keren para mangi ngin saya penbet manu ban let